Ke a dumedisa hoseng ha letsatsi la kasheko lebitsong le letle la morena le mopholosi wa ka leng Jesu Kriste ka lebitso ke Christian Rustofo ba ena le bakauleng ke rata ho le bolella hore le hopotswe haholo ke le hopotse haholo mme modimo a le etse ka ho loka ke kgothatsa ka ho ihopotsa hore di sa kopaneng ke dithaba empa le tsona ka meriti di a kopana ka labone re ne re celebrate the ascension of our Lord Jesus Christ re ntse re le on the lockdown level 4 ha re tswelleng pele ho rapella tshireletso le tataiso ya modimo. On the 1st of June, the grade 7 and the grade 12 are expected to go back to school. It is a very risky move. We need to continue to cover everyone involved with prayers. Re bue le bana ba yang sekolong ho etsa bonnete ba hore ba aware of what they need to do to be safe and to stay safe. Ho kenyeleditse matitjhere re rapella hape le baetapele who are taking very difficult decision. Re ntse re tswetse pele ka sehloho sa kereke ka jeno ke rata hore re bue ka boikarabelo le mosebetsi wa kereke. O ske wa leka ho phela bophelo ba bo Kriste o le mong o tla shwa semoyeng fela jwalo ka ha le kala le sitwa ho phela ha le kgaotswe sefateng ho phela bo Kriste ntle le ba Kriste ba bang ka hare ho kereke ho tshwana le ho ipolaya semoyeng, spiritual suicide. Ha o se o le leloko la kereke, sena ke seo kereke e ka o etsetsang sona ho hokahanya maloko bakeng sa mesebetsi e molemo. Ha o etsa ntho e ntle ka nako e nngwe ho fedisa pelo, empa ha o kopane le batho ba bang ba etsang seo o ka se etsang kapa seo o se etsang o ye o tswele pele o tla le morolo o kgothale seo o ka se etsang o le mong o ka se etsa ka ho fetisisa ha o kopane le batho ba bang ba etsang seo. Sesotho se re ntjapedi ha e hlolwe ke sebata. Ba Kriste ha ba kopane ba ka bula mekgatlo ya ho thusa setjhaba, ba ka bula di-trust tsa ho isa bana dikolong, ba ka hlokomela dikgutsana, ba hlokomela batsofe le ba fokolang ka hare ho motse. Boikarabelo ba bobedi ba kereke ke ho ruta maloko ka ditsela tsa modimo kapa thato ya modimo, ka ho hlalosa thato ya modimo ka tsela e ka utlwisiswang ke batho bohle, ho fahlolla batho ka mekgwa e fosahetseng ya ho phela le ho tataisa batho hore ebe badumedi le ba Kriste ba phethehileng ba phelang ka tsela e ananelwang le ho amohelwa ke modimo. Boikarabelo ba boraro ba kereke ke ho eletsa maloko ka ditaba tsa bophelo. Kereke e na le boikarabelo ba ho fana ka dikeletso ho maloko a yona, e tataise ba itukisetsang ho kena manyalong, e eletse le ho matlafatsa ba setseng ba le ka hare ho manyalo, e eletse batswadi ka ditsela tsa ho hodisa bana ba bona, e kgothatse le ho tshehetsa batswadi ba hodisang bana ba bona ntle le balekane, the single parents, e tshehetse le ho tataisa bana ba hodisang bana ba bo bona, the child-headed households, e theha mekgatlo ya ditaba tsa maqheku, bahlolohadi, banna le basadi, bahlankana le barwetsana, batjha le bana, dihlopha tse fapafapaneng ho ya ka tlhoko ya sebaka seo kereke e iphumanang e le ka hare ho sona. The church must be actively involved in the affairs of its members. Boikarabelo ba bone ba kereke ke ho kgothaletsa maloko ho rapellana le ho rapela mmoho. Ho batho ba sa tsebe modimo taba ya thapelo ke tshenyo ya nako. Empa rona re a tseba hore re na le moemedi, re na le mmuelli, re na le morapelli, re na le moprista e moholo, Jesu Kriste ka sebele, ya etsang hore dithapelo tsa rona di be le boleng le moelelo. Re rapellana mmoho hore modimo a re matlafatse mefokolong ya rona,
re rapellana mmoho hore Modimo a re tshwarele dibi le ditshito tsa rona. Re rapella mmoho hore Modimo a tlatse dipelo le menahano ya rona ka kgotso e tswang ho yena. Re rapellana mmoho hore Modimo a re fe bokgoni ba ho etsa thato ya hae, a re fe monyetla wa ho thusa ba bang, a re fe bohlale ba ho bophelo ka tsela e batlwang ke yena, a re fe le kgotso ka hara difefo tsa lefatshe lena. Thapelo e bohlokwa ka hare ho kereke. Re rutilwe ke Kriste ka sebele sa hae. E tshwanetse ho etswa ka dinako tsohle, ka pelo tse dumelang Modimo le dipelo tse tletseng teboho. Boikarabelo ba bohlano ba kereke ke ho ruta maloko ho tlotlisa Modimo mmoho. Ka hore re utlwe lentswe la Modimo mmoho, re bale lentswe la Modimo mmoho, re ithute le ho batlisisa lentswe la Modimo mmoho, re boloke lentswe la Modimo dipelong tsa rona, re le nahane ka dinako tsohle. Boikarabelo ba botshelela ba kereke ke ho thusa maloko ho sebeletsa Modimo mmoho. Ha o le ngwana wa Modimo, bophelo ba hao bo le taolong ya hae. Kereke e ka o ruta hore o ka sebeletsa Modimo jwang ka nako ya hao, hore o ka sebeletsa Modimo jwang ka ditjhelete tsa hao, hore o ka sebeletsa Modimo jwang ka ditalente tsa hao, ka dikamano tsa hao, ka bohlale bo Modimo a o fileng bona, hore ka ditabatabelo tsa hao le di-aspirations tsa hao o ka tlotlisa le ho sebeletsa Modimo jwang, hore bophelo ba hao e ka ba a living testimony ka tsela e ntseng jwang. Sena ke seo kereke e ka o tataisang hore o lemohe hore ho sebeletsa Modimo is not just a Sunday business, but is a total life of a person. Boikarabelo ba bosupa bo etelletseng ba ho qetela pele ke hore kereke e kgalemela maloko a kgelohang. Kereke na le boikarabelo ba ho kgalemela molemong wa motho yenwa ya kgelohang. Kereke e tshwanetse hore e mo kgalemele. That is a sign of love. Molemong wa Bakriste ba bang ba phelang le yenwa ya kgelohileng, le bakeng sa bohlweki ba kereke ya Modimo ka kakaretso, le hore bopaki ba kereke bo ske ba thunthetswa ke mekgwa e mebe, le hore Modimo a tlotliswe ka kgalalelo e bonwang maphelong a bana ba hae. Boikarabelo ba kereke ba ho qetela lenaneng la ka ke hore kereke e na le boikarabelo ba ho hlophisa ditshebeletso. Ditshebeletso tsa beke le beke kapa matsatsi a ho kopanwang ka yona, dikolobetso tsa badumedi, selallo sa ho hopola morena, matshediso a ba shwelletseng le ba utlwileng bohloko, dithapelo tsa ba fokolang le ba kulang, ditlhonolofatso tsa bana le masea, le dikeletso tsa batswadi, mekete ya manyalo le ya tswalo, ditlhonolofatso tsa matlo, mesebetsi le dikgwebo, matsema le dikampeni tsa ho rera evangeli. Tsena ke tse mmalwa fela tseo re ka buang ka tsona hoseng hona. Hona le tse ding tse ngata tseo kereke e ka o etsetsang tsona. Mme Modimo o na beile pelong ya ka hore ke o lemose fela hore kereke e na le boikarabelo ba ho hokanya maloko bakeng sa mesebetsi e molemo, ho ruta maloko ka ditsela le thato ya Modimo, ho eletsa maloko ka ditaba tsa bophelo, ho eletsa maloko hore a rapellane le ho rapela mmoho, ba tlotlise Modimo mmoho, ba sebeletse Modimo mmoho, le ho kgalemela maloko a kgelohang, le ho hlophisa ditshebeletso tsa mefuta-futa. Jwalo ka ha o se o bone seo kereke e ka o etsetsang sona, thapelo ya pelo ya ka hoseng hona ke hore le wena o bapale karolo ya hao ka ho ipha nako e lekaneng bakeng sa ho rapela le ho bala lentswe la Modimo letsatsi le letsatsi. O tshepahale ho kopana mmoho le baena le bakauleng, mme le ithute mmoho thato ya Modimo le lentswe la Modimo. O sebeletse Modimo ka pelo ya hao yohle e tletseng boitumelo.
o hlokomele hantle dintho tseo Modimo a o hlonolofaditseng ka tsona, o bontshe le ho bolela Kriste ho ba bang ba sa mo tsebeng. A Morena o boloke, a o tshireletse, a o tataise, a o hodise, a o etse ka hore le ka hore. Shalom.